Iyyatteeniti maallaqaa fi lukkuu gurraattii itti mamaa jirti. Lukkuu gurraattii naa qareettini jirtiiti ayyaan tana gorsii. Zuleekaanu Nabi Yusuf numa jaalatte tuma itti heerumte sallallahu alaihi wasallam. Nama jaalachuun ni jirti garuu eega isa kana jaalatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan gartee addunyaa marra jirtan bakka jirtanitti salaamtaan teenya isin bira haa geessu isinin jecha. Obboleettiin teenya ayyaan ni beektan, Arifa obboleessa keenya ni beektan. Alhamdulillah jecha galanni rabbiin badin. Alhamdulillah ammallee inshaallahu ta'ala dhaamsa gartee dhaamsa obbolummaa dhaamsa gartee ilmi namaa hundinuu rakkina booddee dhufaa taa'uu gartee itti yaaduu qabu. Waan gartee rabbiin nama mudaan beekan, waan rabbiin namarra dhaabaan beekan, namni gartee itti yaadee waan rabbiin gartee namarra dhaabu waan hin beekneef rakkoo gartee booda dhuftu amma namni irraa itti yaade jechuufiin dhaamsa tokko akka gartee ilma namaatti akka gartee nama tokkotti dhaamuufi barbaada. Inshaallahu ta'ala rabbi balaa ammallee irraa haa qabu jecha garuu mikiyyoon gartee ammallee isaan jalaa hin hafne fakkaatti adeemsi ammaan tana isiin oofaa jirtu. Rakkina isaan irratti ammaasiis uumuu yaalii godhuudhaafillee haalaan yaanni isiin haasoitu akka gartee viidiyoo onlaayinii gubbarratti agarrutti waan hin taane falfala eege isaan waan kana dalaganii nagee baan ani isii jalaa hin hafuu yaade jedhu haasti. Yaanni isiidha waan hin fokkottuu duraan dalayde daran akka waan gartee fala biraa fiddee isii miidhuu barbaaddu. Egaa arifoon fayyee isii waan akkanaa dalayde arifoon eega fayyee isiidhaan fayyaa dhorkaa yaadaa qabdiinsaa garuu ati waan gootu ayyaan dhiifama wajjin akka obboleessa keetitti waniin isii dhaamu rabbuma kalmatiisu rabbuma gartee hundaafuu ol qabee qabuusi rabbuma waa hundarra illee jabaadha. Dhiifama wajjin wahuma iftiisaniitu rabbiillee sababsadhaa jee sababa ilma namaa wanni itti godhuu dandeessu. Obboleettiin teenyalleen shayxaana kana jala eega hafuu diddee gartee falfala kana jala fifiide rabbi si haa tiisu intalti eega arifoo isii fayyise jettee siif deemtiinsa adeemsi siidhaaf okkotaa rabbi si haa tiisu salaata kee gadi lakkisin imaana rabbi si haa guutu ammallee kaduraan qabdu daranii salaata kee gadi lakkisin du'aa'ii rabbii qorachaa yeroo deemtullee mirgaa fi bitaateetillee yeroo bobbaatullee if hin dagatin lallaallachaa namni ammaan tanaan beekan zamaan akhir jirra namni kun siis fakkaatee nama biraa sitti arguu dandeessi zamaan akhir jirra saahiba keeka wajjiin akka ajaa'iba jirtan waan sitti ergituuf hin beeknu yoo isa sitti ergitee saahiba dhugaa wajjii qabaatanillee isaanillee simiitee hin beeknu rabbuma qofa ka beeku ati gartuu wanneen si dhaamu'an iftiisi bobbaa fi gara keetillee aarifatillee yeroo dalagaa teetii bobbaatu yeroo mana keetii baatullee salaata keetillee rabbiin gartee siif halaafisu irra jabaadhu irratti gartee iftiisi rabbuma kalmatiisu balaan namaatun heddummaachaa deemti rakkina gartee namni gizee gammachuu haadhaaf abbaan manaatii fi haati manaa gammachuu waliin qabaatan akka haasinni heddummaatu akka shayxaanii heddummaatu akka balaan heddummaatu rabbiin isin haa beeksisuun isin jaa adhaamsa kiyya gartee dhugumatti jaalala isii walii qabdan gammachuu isii walii qabdan nagayaan bobbaatanii hojjettanii gammachuudhaan mana keessan keessa jiraachuutu kana fidee gammachuu isin dhabuutu miidhaa isin irratti raawwatamuu deemti. Dhiifamaa wajjin ifin dagatinaa rabbumaa jaa warabbuma kana matiisu ifin dagatinaan isin jaa dhaamsa gartee obbolummaatiin isin dhaama shaalaa. Akkasii galatoomaa wallaahi hedduu sheekha nama yaadatu kan hundaa'u namaaf dhaama. Namni biyya kana keessatti ati nuti akka waliin dhufnirraa eegallee wallaahi namni beekaa silaa'u nama tokko namatti hidhatanii beektaa tokko santuu ammoo diina hedduullee nama godha.
garuu kana meequ rabbuma eega rabbi abbaan si feeguun dirqama Inshallah. hedduu galatoomi siin jenna sheekha wallahi tanumaa ayyaas gorsitee nallee gorsuu keetii fi Alhamdulillah. maaliif intala tanallee gaa rabbii isii haa qaceelchu yoo isiin qaceeloo diddillee ammoo rabbiin beekee hawaa hundarra jabaadhaa haa keessa namaa arkus ربما rabbuma khaaliqaa أكيد والله. ka isii gatteessisee isiillee agartee miti ka isii gatteessisee akka isin nu jalan deemnee fi akka isin nu jalan daleennillee ka godhullee jaarsallee jaarsa isii kana gatteessullee rabbi haa kennuufi أي والله. yoo isiniif wallaaltee egaa jallinaan akkanittillee rabbi si haa qajeelchu أكيد. maaliif namni bultii namaa diiguun beeki faayidaa takka illee hin argatu أي والله وأنتك. namiitus beeki ilmi namaa si miidhus waan rabbiin si gubbaa jiruuf ilmi namaa waan takka si godhu وأنتك. ربي kanaafuu maaliif akka rabbiin akkuma dhukkuba buusetti dawaas duubaan جلبوس. buusee jira أي والله الحمد لله. kanaafuu ammoo isiin rabbuma dilaa jirti malee Akhiin. wanni isiin narraa irristuus hin jirtu أبدا. akkasumatti maaliif ayyaan dhugaa wallahi dhugaa keetii amma fiidiyoo sana illeen yoo dhaggeeffachuu baadhee haasoo ijoolleen amma galgala kana akka tasaatti ijoolleen takka dhuftee natti himtee jirti أيوة. fiidiyoo takka laallee intalti sheexana isii bireetu nagartee miti akkanaati ayyaa silaa aarifoon gaanuma fayyaati ayyaan san akka aarifoo jalaa naaftu yookaan akka aarifoo jibbitu يوم يقول. naa goosisii jetteeniiti maallaqaa fi lukkuu gurraattii itti mamaa لا jettu إله إلا lukkuu الله. gurraattii naa qareettini jirtiiti ayyaan tana gorsii naan jedhanii ijoolleen seenaa akkasumatti الله himte أكبر. dubbiin dubbumateetii sii galee الله أكبر. akkasii rabbiin gaa dandaan silaa hojjabaan rabbumaa Ee, wallahi. atilleen hedduu galatoomishiin jenna wallaahi. اي والله قالتهم قالنا خيسان بدني ان شاء الله تعالى دا اكست رب مخنمتيسو تخسات اسناتيسو ام سريه غرده وان نمني المنا ما ولي يقولوا دندو متي رب مقف غور غرتي خوانا ما غدو وني المنا ما هنك دندو ولي يقولوا اسما جروتي خير رد ام غاري خرا غاري ولي يود امني الربوا قبيت ما فين جچ فقطا وان تاني جي غره waan guraafillee hin tolle ijaafillee hin tolle gizee dhagaarree dhageenyu nama gartee nagiyaa qabaniif dirqama nagiyaa keenya eeysisuun dirqama keenyaaf waliif dhaamsa goone malee rabbi gartee intaluma sanuu rabbi haa fayyisuu yanna gartee nama fayyaa hin qabne rabbi nagiyaa isii haa godhu isii haa qaceelchuu yanna inshaallah rabbi takkallee nuufillee haa laaffisu fayyaa nutti haa ta'u bobbaa gala keessattillee khayrii وليف ورا ولي دام ربنا هاقولوا أما اللي أركي خيسن والجبي فدا والقبدا والقدي لكسنا حاسد إيشين جدو سينوس غرر لاتناف إيجا قرتي إيشين جدو فيدوس غرر لاتناف بوتا هنكننا في ربي خيسن وجي ولتي أدا إيمان ربي سنها هاقوتو ورا إيمان ربي ربي إيمان هاقوتو جتا سلام قرتي ربنا هاقاسو إن شاء الله تعالى خير دا خير ما ربنا هقول زمان آخر جرا إن شاء الله. maal inni beektaa sheekh wanni abbaan dalagu deemteeti yoo namallee miite jechuudha fakkeenyaaf amma nuti waan isii goone takka hin qabu kana duratti har'a viidiyoo guddiseen ture si galee ilma namaa tokko nama jaalachuun ni jirti ilma namaa jaalattuun jaalatti tuffala gooyitaati waan namni tolchee waan namni fidee miti waan haariyaa miti Zuleekaanuu Nabi Yusuf numa jaalatteetuma itti heerumte sallallahu alaihi wasallam nama jaalachuun ni jirti garuu eega isa kana jaalatte akkana hin jaaladde raayina fuu dadhabee itteetuma dirree baatee himachuu qabdi malee yeroo barbaaddee garaana godhee yeroo barbaaddee jiruuti yaballeessee inni isii osoo quba hin qabne jechuudha maaliif waan takka waan dirree jiru manguddoo jira seeraa jira biyya fadheeste jechuudha seeratti bultu qabdi himattee namatti jechuun waan godhe san ragaa wajjin qabatama wajjin lafa kaa'u qabdi yeroo barbaadde garaana godhe itti maqaa ishii xureessite jechuun maqaa warra isaaniillee maqaa maatii ishiillee maqaa saba isiillee barreessite deebitee ammallee san bira gaafa ilmoon san dhabamtee ilmoon san kijiba taate as baatee bakka siiriitii fi lukkuu adiinarraa dhalabatee lukkuu gurraattiinarraa dhalabatee ani waan akkana afaaniinillee haasa'uu hin barbaadu maali gizeen haasa'u akka waan hin ofii xiyyaa fuula akka jiru na fakkaatti waan ta'eef hin jaaladhu ilaa bakka kanaan isii geessu kun jaalalaa miti maraatuu fayyaa dhaba sammuun isii fayyaa dhaba yoo taate malee jaalalaa miti jaalalti ni jirti ni beeynaas jaalanneetis beeynaa jaalatamneetis ni beeyna jaalalti uumarra kunne ilaa hanga bakka kana geenyutti jaalalti dila kana bakka nama geessu shayxaan abbootaa kan nuutu
أكنا خرانا ما دبرسي أي والله نما مراجع ماله كوني جال لا مدي قرو نمني نجالته وان جالته تي خنا قدوم باركو كبا جال لا مدي كون شيطان بودا خنني خرا دبرونا ماله عارفو جالتون بدي سين كاب قرو ربي سيتي وجول لبدي كابريسي غرغرته هلا خنا جيسوتو غوسيتو بدينا ماله عارفو يو جالته انا ما جالتي عارفو تي مره ورخين يرانا فوده اك شريعتي استي اك شريعتي نياتي سير غوتي نفوده جالتي ساكن خار رسولاتي نرجرا ما شاء الله غرو عارفو فوه جالده راينا فوده دبي سايجي تشلبوتي ينين غرغرو ايو اتي فو حافو دو جي عارفو يرنين ديرقمسيس ما شاء الله غرو ما شاء الله شيطان ابودا خنته دي لخنا غوتو خرا دربيتي في اللي قبريسي غرغرتي دي لخنا غرو قيس بدو إرّا خرا دي بيتي دفتي سيرو غوتي اكرا كنا هتي نبات كتيمته يو عارفو اللي نسي جالچو باد ربي يچلم كبي سي بوده اكا بدي تلل اندلين هاي سافل سوابانتيف ما شاء الله غرو نيتندا akka kiyyat rabbi si haga celchu kun jaalala miti fayyada ba maratu daante fi rabbi si haga celchu kara barbaadenu duida balla si kamna nuti ila anga arratu na fi arfa wolfone oga dabarre oga lama fi ana takana gi arkanne beenu chuga fa hafla godne ol qali marre rai yero ati ko jaalala waji jiranne garu namni rabbi tirkati abadanu man taw sila akka ati hidatte jiruuteeti jireeyte dhiifte numa jirumate nyatana laa ofuddi hidatte jiraachu jirtutti nuti arra qabrin teenya joqorsa baaste turte alhamdulillah garu nuti rabbi wajji ilaalle rabbi gabbar rabbi tokkicha bicha gabbarree jiran waan taateefi huma hin taane jechuudha alhamdulillah jiruu keessatti hanga jirtu fattanamuun nama jaalatu fattana rabbiini fattanamuu wooma jira fattanamuu keenyatti hin gaddinu maas alhamdulillah si garuu tarabbi wajji walitti buutee dila kan guutu dogongora dalagu jirtutu fattanamu jira male nuti alhamdulillah huma taka fattanamutti hin jirru rabbi si haga jeelchuun siin jaa wallahi obboleetii teenya akkana siin jaani wallahi jaalattees jibbitees rabbuma tokkicha خنوس خلقه سيس خلقه مخلوق دجي سمي هند خلقيته نما هند الراس جبالا وهند اللي رب ما جبا خجب الروس خئت إركنوس خجب جارس ونوس رب ما نو هند خلقه خنا ملء خبراتك كنجر شيطان شركين أتجبرت جلديمت وان تكسيفيس فيدو سيفيس همل كاو جرماس جيزو يا ربي سيجر سيزه فيديو تاني تأمس لها سواجر ترى ربي خراسي فادي بوسين جتشاجرا ربي إنكرتي سيحات جيسيسو رحمة ستها نكو كرتي ربي دنديتي ساتين جبينيا ساتين اسمها جبادا والله رحمة ساقو بما كرتي ستنا كي خرا دباسا كرتي إسا كان مالي خبرا انجرو سيحابي سيسو انجتشا دواي سيقونا وان برا وان سيقونو تكاين قبنو ربي جبينيا ساتين خيتي إركتن اسمه ملء خجر جاز فتن اسمه ملء خجر براني رب متوك جملء بلا وان تك ينجرو أكشت ربي سيابي شيسو والله إن شاء الله بإذن الله تعالى أتمانه بكرت راجرتي أما الراجل ترى بك أما ساعات رجلته سما في ربي بيها بكنتان يوجد أبشاجرات ربي بكسلا تان سين راسيا أوفي بكسلا نمني هم تدا بدوسان ربي سيهاجي يسوع سينجتشاجرا إن شاء الله أما الله سيفعل فيزو بإذن الله تعالى فيديو تيجي برانجيا لقي سيسا يسيل إن شاء الله بإذن الله تعالى. كسيتي خرجتها خرجت خينيا أكو ما شيخ زيارة في بنتي شيني قرصتي كاتو كونسي قبا جي إيجا دي مفان ديبسي إن شاء الله بسم الله هنگ فيديو براك بني سني ديبنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.